kama izona chimfala ingmara jibyare haka kanya ba ni ku zelele la pama ina jun ku mai de tsam ka ko janti ya ka biyo ku chana ka ko liho ka liho ne mareta le materia ko lamba ni ranga dunya ngo ko lamba na ba te guruma ama ka yo banyara la ya lo ko to chakati azan pawte banam na za duma tin molana wonnam duka gasi wonte mina za sanye everyone ka pata alanfi kati aka na te jinjimo punin ne te zan fana den benti samba na nam ke di katam punko na shamsa shelkam jimo kati piwil bole inside Tamale GAIDA-COM TV zo mangumi gbab jimo kar kenan yulum bone abu muaz zo mi ti anan katare kamal nirba yi tu dumo pune ma zonyo tule kwa temino ne jinma ama nguna pumbi tu duwane sa shelkam zon temien chante yule e to ashele te daba be du kam ne mal feeling shel zang pa polo denye dene kamane paba de man la beji dab shaban yarba yamane de man la paba bola dab shaban marba jire de zokate gahnu bole sister Asha onyela TikTok influencer anti table hudu andara tu kasoka miu shamsia of course onyela actress kama mampam benir bayu wa kan boy kana dumo pune zo the citizen discussion ma zantinya ki di amfana dembe de pune chekan zamba wuya Marabi. Oh, that's beautiful. Okay. So, Sasha, you want to look at can I do more puma? I told you can you to video no? No, neither can your video man me. Neither message man neither can I. Then I went into a couple of videos. Yeah. Okay, so then that change shama there are no very okay, that's fine. So to learn lab na sane shankana sane shamsia nizam topic ma so ma umia de zoya kat dab filer kadama I paba I bola dab shabamba yare yemang dinan ka domin pa bien din dinan ko zang yemang zang dola I kon kai debuto wala na only namela bi dale din yan cheka yin bo boara mu yan zan yema dola ka boal jirla ta pana wana alhamdulillah apa arna sumun namte katata ala fi ni ya kata kana tijini ne ta barin bi jahgoni na wannan tar katare inshallah ka tati ye tamkan lazo okay ka guta zelle ka ce yel sarge of course a question manual nice one ta pa ta vara bang marta jire ta jongu yar ya mangle yes but sala yel mangle nyale because ni sa selefuni akuto voir mu nyang mara jire ka ko min jir ko mara ma ka chandulu hankali to dele la ke be dele la kat shabbe no iza tisapayim to chakamba limun nuham mango wa garango kango me bargarle so ro wam no bi shakam de wannan dede okay so tukuto nyeyim tukuto kunyeyim en ina ay sata ay to an wolu shel pulo na fu namla ta paba ne ta daba bo kaya ya na zang jire on papa nin ti zang yel mangla gbubu so tina kana dum pulo dum fu sab mo joya ka da bambe yarle no yi zang la jire bo pa ti zang yel mangla gbubu I think da bambe yarla ba I don't know whether Quran pune de da bambe yel gombala donc na anto zang jire papa ante les zang yel mangla no yi zang la jire papa nin ti zang yel mangla gbubu to ti kana la da bambe aya ma fune nan to sa'atele why because bi yana zang jire papa ti zang yel mangla gbubu la disa jidin sang ye to aka bi yato bi yana jire ma ya ndam ka jibjare
ka zi biɛri ho ka zi shɛli din yɛn chaŋ ti bahiya yɔli di pa shɛli a boro mi a baŋ ya ka mi ya bia ŋɔ chɛki fried rice pam mi zaŋ o kuli n yiŋa n ku tooi nyɛ fried rice to a gba ya so zuŋɔ o yɛla mi ya o na laɣara ma nira n yɛli o laɣara ma o na ka fried rice yi ko amaa nira yi niŋ ka kuna yiŋa on to nyang fried rice ma ta ka ngobra jir ko mama aba ya zuma ya ai ba no o yanga ka fried rice ma ta kane ko zungo zin le song tanga aba ya umpa yara na wonzo dene nyedene ndu bor mun mina jini ka ta jin ti jima ni na wonzo ji ka ti jini an jin ya nam zuliya kala la zuliya ma ka sa gbub mam mina za ya mang shabi yele ma bala ho apa zungo mi jilin pallab so hankai nan tan nan jago puni no bang ne jirla kara ku man zona ma kana de sa sheye to ande ye filia pama mar puni she da gbamba ma mang fun yelle so so de chamma minaza la ayon de chamma minaza so kashi biar ka yana ngam jipana so to yule so jibiar ma nyeden san maybe jidin ka do no to ma karnye kama jibiar nyere na yeshel ni yene jibjar kama izuna chimfala ingmara jibjare haka kan ya ba ni ku zelele la pama ina jun ku mede de tsam kaba ko jenti ya ka bion ku chana ka ko liho ka liho ne maritable material ama mindset oh it's true a mindset de benta na zalmo jibo kan ma bi ngba kunyo ngba ku yichibgo kadai ndaji abanga ya disa ngoro kazo mbara kachibi disa kachib kalema disa fumpo ya jibiar ma ngidina ako nyomu nama ay bor lankuru sanada ay bor kurola nada ay bor bumbo kala changa tana ngogo moto maybe o last one ko zam na chanta da dash nzanga tagbablo kayolo ya no sa'to on da kurola to disa o mi punda moto kare zuche ko bangne on to shir pago on nang dangarle because my example sumbala ma ai na zo yen ta zipelego ai hero zone so ai da moto tema kampana ma anda lori tema to shibjaka kumino o ku borno yachibga kapsika ka ko zo kuna yin na ka tije no moto ba kana ti dire sam nzele be ko no lan su moto ba nzang yi karablan lamna hala lan kolo be to jibjaram bala disa chongo ayare kama maybe so ibone amno lam ko non na ben shaden to convince ma shirma di jibjarma kat yele okay so jibjam bala so bin yene te pa bo la jirma ka jibjare ya jishal din yamma jima pana ntilab sa hanka la kan bang ya no dunia kan da gujolma zugo mi chiama kan yin zang ma jolngo because din kan ma la jirngo be kala la to sai shaba in zang mana kan mpana yanga ka fried rice takane ka moto kane ka cheche kane abang ya ka pacha kan bang ya nku bora ma na wunzo nzanga mi legum mabia nim mina jine nsan nam zulia ka be ma chaka to zuhlurun ma ka be ma chaka to bamboto ma okay ka be ma ka chaka to sa ta yani ajian mina la jine ma okay ka be ma sa me yirkara ka to twenta ale so ngba e bor bja guma ka shir bor ne jindo yele abanga ya inshiriyan samta ka pa magam manga ka tam fried rice la yela ka tam moto la yela ka tam lor la yela ka mina pagine mpa nam zulia ka be ma sa cha to vun loran ma ka lore abanga ya so jivela ka be na ngam ji pa nanti san yel mang la gbobo ama ka iso wo jibiarma okay so man to me so mambe support so on understand I angle shelmana but all the same to you ne agir la gir whether jiviel nyel be jibia so and tu peux y aller commander the perception like why we think towards power to feel na kama ya ije yamanle so anti scenario shelmo for example di kunan kamina bien kan yara kama ya unkuto non kar kulpa kama ya nangban kan ya malsa kamina maybe kate bien
ben shakam ay bor ben shakan en kuto nan le ka understand talen yele donc kay ti nyela categories zo kam fun zang lubehe in sector example ma na woni tama so she karon ko ti sister Aisha karon ko ti ni Muaz abanga ya so mina ko to nyejim mai ni yesham a mai kala ay zang mai she gbo pa kala mai ma kan zang kuldo abanga ya so ko to jin njejin chi you understand ama to me akuto hay ma mina nabjane kama kan ya nyin san hojir kamar mama kama minu yamang la ka yarma kan tebang kama ka to kun mama jire kama man ku bang jire ngodo jo polo ne pam hat ban ya ma yamang la billion times man ble ngarga wow man ble ngarga okay ne labna san sisa Aisha ti yalla pi pa ba yim bore ji mal sa sham dinka shamsia yelma o yela kadama ne ka jiwe ki bora yi bola jima but tenem ku jimi kadama ya pa jirla jire donu bora kazan yema ne dola de mala yi bola de ma yi bola on tu yela sweet we shama kar pa yema le areno de di kamino te bien tem tar shama la shinyele kala la nyele ba ndana suhanan bohanya boka doyan nan ka bang yema le ku yarawa boka do wulanya do yara yamana wulanya do marajre to me kama pamin do ne bien tin filer sha maybe mena yi bien ka bor ben sha kan yala yan kuto nan zanta kar kunya am bor men mina strategie aye na bor nan da frada sta kan mi on ye shamo yan kuto dalta de tunen ya yan kuto da avant la bo ba nan to nan shele Kariye diyan cheka mina yurlama kan yasin bere pune I'll try my best and do it abana so believe me pamin do bien bo pune de yama no kunyama ya mbwalango o kan nan ne to nan bala mbwalango nkuto nan kan yara nkuto nan understand la bo ne feel ne do min pardon to ni be shamba to de pam zo ya kadinyala doma ni twe pa ma shama de ninti enji ani doma ngoro mejere be obio yelman le bia ho sore dagban le didibe so doni twe pa ka cho as kama o cho me ka borno o gure la arbe o yel o cho ne how do I put it? Come on. Ojo karo ofura lar la nyo like o capabilities oni to nang ben shanga kati cho na ka pa ma demander lo osan ko bu to nang da deni nyo my problems do ma me ni yina no yelo ko yel kan man la ngunin punche ka pa ma believe non to nang obi ko to nang o yim na ti sand gama ni gama bola ngum my lare karanya lo san kare yina so ba pa ti me nyela different kama sa kam to bor be tije pumpo da ma yimna ne paba bora la ba yena pashaba ne paba bora la so on ku yina first nyama on bor pa o bon wozon o manzala as la lana sometimes jirme zabre me hala yidi be bora karnya alla rezu amma ma jishella yan chemeka like de pache kar man lehra jirla kanya me fide dam to nang de ben shangala terma dinin cheka mana mal suje ne nyine be kambe bora mana bi hako yeah sometimes inta hadinin to inta la so ay to awun kamande to gonna approach the sham denen course la ben yarma most of times yes I can approach ma with last of my I experience kan nirbo kumal issues no guy kana tilo ko munoja ko no the cause la riye to am bon ne gama fili da ngun kumal la ben yahre so le ton gama en demand la ben shu sani o ku to non lo ho o me belen sa no ku to no en chan yarne ne gama bora la riya o me do fun kale de sa haka lor ka ka ti jin prama ka biyo to bor na son ka agu ngel yare nirba ka dama bimo o borel lor so te yul no ka ngumi bana to nan le yet still ka pama my problem with that on bor na anan shamza ha anto nan to o me be zan to ha ayere nye shambo o be zan to ha ka observe kama ya bimo o je yamangle di ku pa shirka zan gbo amino ku to bien matmala pa be la kan pa ka nang do mbor shel kam to yes still ko bizan to ha yes
Oh. Aba mi ne Ma be. den kay pa ba tibela tabna ma. Ya. Pa so ben kan ni to cho ka kalare. Kama tane sham yisna ka ba yuhanta ka tizang la zugi. Ne an chanti che do ko mal arpam. De man lo larma ko bora. Ay abora sorry. So tene da believe me de tina bora do ko na ka ben shaka amuno song taba So you start up life with the person. Yes. But later on, I'm believing in doni to vara. Ka amuno kubjane. Ka biani to negi ka chingo yinga. Mpo nyama melodu nang besha kam ka juko di ka be so peswa. Ko bi che ka te pa girl so yenya sambane ka biani ka ge mayel. Ndi borla chingo benzirgo. Ndi borla ben ya kaza ndi borla fon ya kaza. Ko feel that la gema. Gema ni negara. Ko boro gara. It's true. It's quite unfortunate. I'm a man. I have friends, and I can testify that. La bien. But I don't know. Me double ban feel sham canon de lama. But under the year to a share. Dabsha bien. O was a hand to kumbale. Bahmaban sha. Don't to umborpa. Understand? I will. Can la shapare. La girl so. But can me at the end of the day, onti amboso beni. Just because o milangu to jin dundane. Can me ezalon unai. Dipa kurle ka borne ado. De paula. No. Ma dab na on namtisha. Amye be ne kama do to bo pa for. What is the reason? Abiya na lamba. Babiya na lamba. Ka an la arma ma amila dalir ma ne yesu. Anto yesu ka ta ne kama ya min zala. La me yino ya ka kwasa hanu. Onya dalir na ambo mpaka chukalan ta laso. Ko ta yele. Ka amino. So ya Allah before. Mfo ka bazana perfect. Am kuto ko baza Shati betray you. So remember atbala dance. Bunto non perfect. Bunto non because ya dinon karela ya. In bed I perform rave bi za ha verbal sex. Ka ba boirle. Bo ka mal problem ka solve ka bon mala ka solve ka bon mala ka solve. Be kalela. So zuzungo tijango ko de certeza ka tizana perfect. Oh mfo ya film o bois. Man withdraw o mi ne bo ma withdraw beka because ara fumbe mi no laranda ngara fumbe mi no lara so zo kan hum no bola pa ata nan ku chibe de samba ya ayala useless person so no be antua ma I'm ba mala so I'm sorry be ko to bo pa doesn't mean that each relationship so no kana ngine second wife when kan are na go yela hal to no amriya because so ya ishim ya na for pa so do 1 2 bo betre don wana ampa mbaza ka baza te bevia don wana de tu ne eni to lambo ba lambo no akuto lambo wala de tu na manka ye nongula ka boso kama na kushia ka tana lambo ma yeah amal de soro ka boar ma la you can wait for pa yela be ko ka ci dabba because pa kurgo be anytime okay so check out so here ka vo comme ka labna ay ko be lol kam ka yuna GAIDA-COM TV zone bon inside Tamale and zo shaf malama so on ku kolma hala iku mla gbanye kadama de taya biala liga shele ya mankan exclusive way na banan Tamale ma mankan yala wumbe shisha ay ko paso ya pa bala ka yulani jurgozo o boutique nyala dem beniwane so di nang maka ay ku liga makar no aviel antu contact mankan mbaza hanyi aliga yara be jinjam nema pampo ko hara den viergal liga no mota tapte zoe ni mani so dinang no kai bolle tiya yisene zaman kai namba nzanzanta GAIDA-COM TV zone na bon inside Tamale kan pensera jande kadama anto follow it on TikTok, Facebook, Instagram and all the social media platforms tinya bambe lezo check out vos comme kalama. Okay, so GAIDA-COM TV zone na bon inside Tamale. Tu vois comment kalabna. Stage à table anda bananya bambe du pune. Bami bo bona bo teki kama bazambele ma
labsi ti dabba zuɣu bɛ bɔri ni bɛ yɛn kama ti nin chɛ ka bɛ tin tɛhiri shɛm maa ka lala n nyɛli bɛ paɣaba bela amaa ti nin ku mim yɛ lan nyɛba bibɔ ban yɛlin ka wula lan nyɛba bɛ ji dab shɛba ban yɛriba yɛmaŋli drink ŋɔ maa n daa pun zaŋli wahi di nyɛla drink mahali bɛ bi chibu sichiri niŋdi sichiri ku ka din hali biɛla ti mi zaa ha mi sichiri di barina ni nyɛ shɛm zaŋ ti dabba a zoo ka a nyuri sichiri a kpaŋmaŋdi bɛ yɛn yaɣala garo zuɣu naɣiŋɔ bi niŋdi video so a nyɛ doo ka bɔri ni a diri nyaɣasim ka naan tooi n tumdi n tuna a tum shɛm yin bɔm drinks kama ŋɔ tatibu ŋɔ maa di nyɛ ka ties pineapple and juice so bɛ zaŋla dagbani pun wula ka bɛ booni pineapple maa alanfee ka bɛ zaŋ mali la drink ŋɔ maa and izamini naawuni maŋ ni kuli nam binshɛɣu bindiri shɛŋa titi ni di 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 ka effect shɛli zaŋ ti ninsala unless of course nyini n zaŋ binshɛɣu pahi dinni ka di ni tooi ta problem kamani di yɛli sichiri la but naawuni maŋ ni kuli nam pineapple din ka problem to lala pineapple ŋɔ maa ka bɛ bo n zaŋ niŋ lala drink ŋɔ maa di zuɣu di niŋmi ka a yi bɔrili din namba n ku pa di zuɣu a yɛn bɔlli mi zaŋ ta ka a contacti lala namba ŋɔ maa ti niŋli ya delivery nationwide delivery a be simin tin gba tin to package lin zaŋli n tali mana a bela Accra ye polo ka a be ka bɔ drink mo occasion ti niŋli for occasions an to order ka ti niŋli zaŋ ta an to bɔl namba ŋɔ 024 68 41 475 024 68 41 475 B 020 66 36 472 020 66 36 472 ay bolle kar kon ko nyale di channel with different flavors ayul den tamemo mango one balama kananche mo gaza ha poham balama temal de watermelon den watermelon anda anyul ka biara kanda wum yaksam la chifche den de be de na anyule anto de cham ka performer venga de zo panga manka a contacter ndiga de okay so to vote ma ka labna and ndina biela san so amiri yar kadama ti daba tin approach ri i pa sham dinin cheka igbaza at the end of the day maybe diti nye jire be diti nan kan yin pa mo bezan to do tin tale and la zo kan yela kadama ya ti filer mani yinum mbore jire du zo ka te zan jire mo en piarema so wula ka ar pa ne do o yen kepa ko rizan chu ka ba bien kar nyasa normal on kunyeso in which way in all the ways one so on capabilities on borosham don't kunyesham ko ku go straight to the point na ka ye faralana ka ku approach you ni sel ya so kamala osuno basu ka so kamale o on bore ni so obi hakone so no bor la arlana ka tale nyale so anya do ka chante la ka pa ma de bor la arlana ka pa la arlana ka wurwur shel nyala ko ay jama pa so ba be she polo bore do so mun to yorlom ka hal la arani de kan ba so an kun nan pure an antlan yila pa so ka bo ki bien but it's a fact that pasha bora ngum malare so come no experience o malo reasons to why ko bora ngum malare so nyim ku to jin ka jejo ka so me beno amalare on to bora ka malare amini to kala resto ko bora so an ye shamo dinan ka enye do ka kana te pia and I realize that abora lagre kan mi suyu because mina zane yer shemo so bare to akati yarma so dinan kan suyu and I realize that abora lagre kan mi discuss man somebody who has a money anto galman bazaha because nyimu ba sha agba bora lagre kan mi bang ka baza pretend yamma lagre anto galman te pia ka kabo yeah kan yana ne disa la sahami emina den de butune de kete sunsune de pia
So at the end of the day, we are not talking about sin here. Mbora lare kamian lama kamina ka lare ka disguise amang kana as amala lare leto an ka te kalare ma definitely muna bi hako to nan bala mammi den so adene kan in which way ne yar shamadi enya kamang galmeni embeshe polo ka ani yar mangla ma ban galma garmane you see kama yesha there is no way maybe kadoma and chantation maybe ayang nam nimi azonim nimi leto mena ne tekan ma definitely life ne nirba no boha bum boha wala kai ya bora lagre am bora lagre and am be explainable no kaya ne na um boha karen ne listen karen the thing is do kamzasa yimama ngumda kama tani kujati o gemo bora lagre ba ya manglwani nya shamya na wonnam la tapa ni dabba bobto kan legre katri bora bi hagma palle bi legre bi hago fama ngondo ko bon ni ndoma maybe ko no borbe shakam kanun to bi hagma na pat lewo shama ci ki yen pa bora legre ma na ondo pun nam tame ni bobte mar botu no pa mal ga bobdo istro ñaari tay ba ko ni ki pa bor pa shabang ba pun nang de veyelanga ne no ko mani to support sa be ngwe dila finalement so kama ma pana mal lagre ka support lo idana like ama de tuni bang ni ba vnya alam patwe ko bele wala yor dama it ban mat yabno abray ko arme kat man ma be yin ka jura ka sura bu fablera ama zunga gbaji mi ki nim hakina chan bor agia be bor banya malgre ka dinya yin pele dirla ama ibe nyai mang chip pa ngui te bora ka bor na malgre ka nyu chip ka nyu ko onye money lover ma kama o manguna she knows me very well like do kamza ha ayi sina bi hagu ne de tum kama ka azan lagre bo be kama de ko en ka bi hagu vielta karanye takai enzanzanta so kamza ha as you said ma on feeler sham nemne pamba sa ande jar ana sanawo so dinan ka e bora lagre kan yeso ko baza ha mal biala to tap son kiza bien I don't think kama problem nyele an ku ye shemo puni so gba ila hayina kar ku ye donyo ya ko takanya mo kama o bora ngum mal lagre passion mal ma to to galmo baza because agwari yani ngada pum galam pasha bambor dabbe ba mal arab abang labo because da dini yetim kama panu to kuldu lagrezo do bana to bo pa o lagrezo yala de ba na nyel be 5 mbalama o vielem zo o da dini zo you understand but dinang baka do ibwara kakulu kana tinde yar shella karkunyo kamna no dadi ne zoma abe mboro ante jimne umsi uti za ka fa bema dem nguyam boro yam janme so nguyam boro ma nyimi ko gwaza habora so how do you also convince yourself as a lady kama de butun mbwalo de tumne nye dal regine de butuna bolla de butuna nye dal regine sometimes you need consider black mama mang pasagba life man pa kanata pasha aben bol lagre ka bor daler na jinma wala jika anjia esida ka mama bor lagre ma beka suni chanta bor ngum malagre kaza bor ngum malagre kan nyo pun ka ho bi pors ma ba shabian to ba su ko malagre kala bor ngum o ba kulan chanta bor ngum ba ka be ko bor ngum malgro disa to ko je sa shel ngum ko anjia kako kama karku jene daler like wula never understand I so daler ma so daler ma nguto mal agrewe yeah of course kama to nya daler la kana on balgato alice kibde wula bien you see I mean daler ne tibe lo chapeau daler ne tibe lo chapeau dia gunya sinima na pambo ami kama na ono zando sotemo ami so nguye so bablan dor dalere zungo ipam jana ki chambor bishaba magbuna wula nyel bungo ka ku bora ababa dor dalere so bozo ki ambora pa banche mano ma son to bor bana la karanye dalere ma mamba to bor legre
la karnya dalir man ba. Oh, it's possible. So, Sasha Obono Satma kama I pabo I bola jire. Ni mama ngbar pun jela. Ama kale jiane kama panetu paso bien o kunya ngbo lagre. Boye ka yin nguna bi ko man kul mi paso ko bo lagre. Boye ka yin za bo lagre. Hai dabu bazaba. Mi wa dab ma zaba. No, te ma iya ne ten tuni te bo lagre. So ten ma tuni te. No tuni bo lagre. Ama funfongo kama fe ipan la lazy. Ibrahim burgari mangani mamanguyina to bo lagre. Ben ma into your drink ma de cheka ko ma. E ba fi la lazy. Ibrahim yina ni to gurgi mang bo lagre man pa ba. E ga pa chanzo e pa sha bang ba mel lagre. Kama station ya mani pa chan dab ma zirta garten zirba. Ni pa chan njo ngu megbani. Wada wula nyala ho ko megbani. Ngun lurlam bala ho. So be ngu mekala. Nzo so raya ma no bora kama nku bora paso ma bia so ka ti shirbo bia wada wula nyala so on bo dalir bon leb go dalir so on lur shalam bala nuzu I gara ta pa ya ka zang la ma iset ma be la la ma zang da partement do ko to nan kap nyum pa ka mel mai jilla do yele ka ku chang tu dwel adalir do ka en chang tu dwel mun majre mo on to ku kalagre ka ba kalagre be kalala but na on zanga minuti tabma pa zo na on tro yida do ma ba zo na on tro pa na on min chaki jini kana on chaka do ma sababi kanyam pa ma nyela nzanga ko yara ka kulangu bo zo anto yongo ma ku mi ban kunye ligrin ma ngarbe yidana ma ka ba me ngum badamle ma wo ngum da kaba nan wula cha kaba nan wula bani mashal kanya beshawo ngum da anya din cheka dum mala pani tim mala o bono control yidan ma bigino adun puntune do control pa ma din cheka na woni cheka de tune yama za be nyin do ma polo so nyin do man ti cheka kabukata ka pa ma mal bukata bo so ka bono control ya you see ma logre nyala wumpine so now chongo justification ma nyama kama dinan ka do kallar da sa haka bukata da bala kala bukata uma bi sha'ci dan taki filir na ti mal la'ar garya ta control ya maya dan yanyi nan male na akwai in ko yin ka can ti zan pa'ana ntutom le jamma sab jamba mamma ba amino pa'ana do no gorshe zo ma o yin ka pa ma yisu ko zan pa gor ma kanan ti jone ama din yana mana malgara ay film ya do so non la da banwa ma ga shi yenan bara hanka to in ya sa ab mal bagi mamma ab nya ingaldi ma to life ma ko zan la pa ma nan ti yo pa because of pa ma malgara be ngunen nang de pa ma ka pa ma dibno mi bo so no yab de jelo nune so pa ma kase on non ko chan ko lam postona yes ay na jin ka jini I pregle bora ta pa non wunni jini ko jini fang ne da so ko biane aku to kolo pa taraga bon ku yira ko zandana ke no ngun borjin ngun shin ngun borjin ngun no sis ka mi nang de la ya man ko ya ma o ka ya mang le no ngun shin ma wa ko shin ngun shin ma ya o be nguba na ngun so o be nguba dun tu sham o be so ana bwa ya ne ni ya ba na shamdi ga mi na bedi ka ga nya ku nya me o be ta business o be ta business o be ta bi ladra o be ta nyama mang ladra jar la roji ngon ku mi ya na ya no bon pa so kan ngun no lare buana ngun ku buana ma ngun na la har kan ma abanga ya na ni jin ka jini ai ku jin ka chan so dilan yu zo I want to kan nga zanse ko da zanse tana ya o nguru mi no be nchan o bara ko kar o ko be na bante de go be na mi ya no de go be ya koche dungula la da bu ma ban che ka ti ngubro pa gas koche so no won nation question so this is the nation question system ka te be mo mara mo na pa ba na gbapam because an yi ya no bora do yin nation ka be lenye ai ambition ka kana to kula ka su zo ka nan balala no si so wula ka ya nan so you see so unwa ya pumpon so kan you see dingmala te bala ti yanam da nan na shele kamande station de yelma you see I am kuldo de ma bukata na vi
en nye do so ayan kulma kan no ne sele ka chante jina fa to no ko ya dalil lambo but amila do ma fa won ko bi eren fan ya kaza ko bi ami bamio then you go around to them menza alambiane wula ka amio abanabo nyini to no investigation about doma kan bo migba de yenche ka kulo ka bo weltem understand labo ama nyinkunya la do ko kana ka vlor na tezane den ko yenche ka fanga ne yeno anda nguna banka no sanka izi o lo no ka forna to ka de ka to kulo ka ban kana pa bona ne kamande do gwaza ha male to kan yala bin sha kama an tiyanin masu hama tiyanin masu haya dora yan bopa wo chan antena vi bangu no nya pa ma dang no bulan nyale bulan nyale pa ma won nyale no do onda e vere ka kwaro pa nyim pa akuto bang so na ho kama mina ne shon so ka ta bo ma anda mi fare nan bana pa bulan new life en yala ni mission targa ama ngoma dum ko bien ayo ne non gentle pa wona ama asobi ma mbe mi renye sham ni mi asta ami sobi we mbe mi le a style of angba passion onko to bangle abanga ya so onko to kana ntukulu do ka kana o fongna nantin nyomi ban close nan bo ko yam ya o beve yala aba bumi ngoma dinye sham ha so e ka to bo hanyim faridia ay anda mi no non close pam kan so gbago pan kan le sa se no bo ami wula ni o yetwa ay ngela mi sham targa abanga ya ay ngela mi sham targa okay akuto yel nai abanga ya so lela nyeti jitan shele ngoma tukuto bang te mabe be dalir ma ne nyeshab ama nyima mi ya ayon kuludo fasting kulmon na won zo ko mala ben sha zo la kama de boni dab ma babre vayan papa mo na won zo abanga ya be mi ana pa na me nzo ame onku wusa halen tsanga antido ka do ma wusa halen tsanga antbe amino no zo bishama ka mi wusa hanta nan ballene so ro hona pa ngun ka sasna pa mi ka wusna abanga ya so di ay shir bubla la dungo ka men nin kura ka wusa ka shir mi nana ba ya wuso ami ba ya sasba abana men sasa men nzan ta yidana ka yidan sasa anti san ti be in mun jaba ho ka be ma ballan sasa hal tanan ballane so bo so ka yan nyam bora ngum melgre to kunye la'ran mi jongo zuwa karnya ba kwalla anda so yirda ba bor dalira ka bor lagre la ka zuwa kar kwalla anda ya kan ende malan chaka ni kurban tinin biyanwa so ya kan ende so dum ta baba in mindset shetma ka tizanye yim abanga ya so biyan o nyami son no mbitreyo abanga ya ko to kwalla bor lagre fine this is kamala ko to palam varlagre because anto yeso mimina ya enjoyment tinya ka tinya na kabla le karasim siman paama kabla le ka so me ne chimbondo noy ban ka buna wo ne chimbondo noy so ai bu chimbondo noy ka chima bol no ma na ka to chaka no ma di ma she so gbalan zan chima bol no ma ka no ma chan be kalala so ka pa zaka ci mbonda tamina pa nyala no dimna ka so ngom so tanga ma kan no haza ka tam nto bandiro ngawo ya kan no hamiza okay so afana west kan lab stash san ko gwaza because sahma da tiyel nalama to alhamdulillah ta pa na woni man yeto anin ye shezan ti dabama in lehret ni shangama kala la nin man yeti ka pa abazam warjira ka paɣaba zaa n bori ʒiri so ti dim ya suɣulu ti dabi mini ti paɣaba zaa ti yɛn bo taba ti n bom ya tabi naawuni zuɣu ka bori taba fi sabidillahi zuɣu ka bori taba ni ti nyɛla ma bihi ni taba ka mini ti sɛ n kpimi n labi naawuni san ko ti n jeeji ti zaaha so a yi mali lala niya ŋɔ a ku nyɛ so ti zo paɣa ka lihi na a yiɣi chibigu ka piiga a mi yi mali ti zo dabba ka zɔri naawuni a ku yɛ ni chɛ ka a miro ti dio kazo kacho an nung do so tuzo pama so nung de la tuzo la abanga ya do zo to dim ya solo to youth ma zaha to dim ya solo so sa final west an ko yan zan ye to a shepa ngoma zo kadi kati kweva final west nyama dabba ma ne che
babora ba mal nyash ma to ba chala ba mal ma I so Italian ku yen do borgo pa mum me bini ba kala ba pam karmala ni lan ka guna ka bya gone okay but that was just by the way just tinon la be ka tamne biya kuma mamman pa ku tae an yan maga man ka jinin pam life an bang ne biya kuma mamman ku ta de bala so be gala no chi okay nyama pumpon o anya pa anto yisina anto mal bangsum kam mal setinama kayan botuma ka abatu e be de tuni ka jeni sha zanga mantu kanye tumama ami belen tum kala yina de shi na sha mala mantara kani tunya ndibenya nang amborsham life nang la hard this time so ka sha ban yelya no ban kwenche makaba zo echete like ban benke olanka whatever be the case the solution hope in life nang yelare to dinin check up pampa da pam ko sam sham la ka da ma pam sa but to sometimes to consider okay ne life ni kubeka wala an kube vien yelenga de an diri nyare sure all right so that's beautiful standard to table star shaban channel to do pune antizan fan dem benti isamba nan ke dimande table ni ben ye shel biala ma de nyala de yan non bia guma amfane biala mangwan ko ampa sham nyame do nyama but tizasa mini down namtima to hanka biara different yes tiza kan invoice signeti so kam no feel sham ka so kam bo no ma pa jire I present myself to you. If you are okay with that, fine. I'm no okay ka chena chende because don't want to mean the panya pa pandi and diomano the non tom but you rate the power gate but tabzo then you come agart doing bon ko bora and you are forcing yourself at times we feel like oh chekan no ko ninta de nan kan mino biago karnane shelmi bien de kunya jire ka ngoro so and then the year shelma dinan ka enye do kan mara pa ba jira go za hamala tuzo pa ba din ko nan ka so you ma sister sham ka gulu ka chante jin o tapsana en yel ne gwa bi mo sham ka wumle ka ba no okay sham agba ina yimmi na jin yelle oh la nirma gwaza ha brother si wumle de bebe no okay so an you life man an mama nalam titika te bere pour no tan kuma te pa wumle nan ko di shel de zan no so de sare en cheka bia guma nyas wala so sta sharia la nit bora pa sha bamba gbena de ti chele no gwaza ne chi eren bum wala la so kan le mi ne katiza ham bol gbena en to katiza mi mbora le dire yeah sure it's possible pambien beaucoup boire la design girls kama always man yalam I need design girls man bu boire so ma gbena bi bia bi gumbo déjà ha de maladie en part time chez curriculum bien so of course of course da ko ja hasham de lumi de lumi la na ko ko de lumi ka ci ni fo ko zanza yes so I be lo kam ka yuna GAIDA-COM TV zone bon ne zanke kazan pour son te ben Ibrahima ne ben kenati jimo pune te enfants de ben zantima jimo ka te pi will bol inside Tamale GAIDA-COM TV zone and inshallah ndi yara ye man kan for exclusive west and then in bola first and bendana but change ya be yulma for to upgrade him to different level check an man kind number nzanta so my kind number one yala 024 241 1831 024 241 1831 abole mankan ogwaza ha ai kubelo kam kaburu ye ka bi harakra onto ku yisi tweluru nzania wakana ntizanta o mi nema ni manyele de pairen liga be jinjam ka zan non kom ne kare shiyim no ko hala ne ma de zodina ka ai bon ne yin pa man ka contact mankan ndere ya drink shela den na ku tamemo so ndi ya yeri nan ka yes apart from luma nyanga daboma ngumbu pang no ma agwanto nyere nyuru ka yifini bezo
di kunan ka boala ne bol number shell ma anto contact le ka mino po ha youtube ko ozan la direction ata tenan la delivery and ay kula bona party te bia wo shanto kana ka te zanita so ay be lo campo ya ka pani doji ma te be tiktok ka be facebook ni whatsapp lo kam te bien so ay to pa man ka fluidity assalamu alaikum